Велосипедный красный боец представитель Кыргызской республики, город Ош, веса 77 килограмм, рост 185 сантиметров, возраст 25 лет, чемпион Кыргызской республики по ММА, чемпион Кыргызской республики по боксу, чемпион Кыргызской республики по грэпплингу, профессиональный отбор, 2 победы, 2 поражения. Тренируется в таком особом жанре мужчина, представляет клуб «Аль-Мунаха». Встречаем бурными овациями Готов? Готов? Хай! Boshingda. Turgan yo'q. Chap qo'ling bilan tur. Chap qo'ling bilan. O'ynat. Boshingda qara. Boshingda. Kutib, Farruh. Kutib. Qo'l stresh. Farruh qo'l stresh. Kutib. Boshingda. Boshingda. Kutib, Farruh. Farruh kutib. Qo'l tushib ko'tarishdi. Farruh qo'l ko'tar, qo'l ko'tar. Qo'ltingni активнее. Кто, Farruh? Qara chap. Farruh, кто? Chap qo'l. Shoshil. Juma girsang ham bo'ladi. Boshingdan Farruh. Birinchi oyog'ini ko'tarma. Boshingdan. Degan yo'q Farruh. Ha, shoshil. Charchatni o'zi. Streshni o'ng qo'l qani streshni? Farruh shoshil Farruh. Farruh. Aylanib. Juma shashba. Get o'qi. Qo'rqma bilan. Juma shashba. Hay. Farruh